Dobro večer, Ivan Tomić, i благодарност за убавата вечер najprvo. Dobro večer. Ajde malko za zanajatот. Kako započna su stand-up? Dva razloga su tu. Jedan je taj što ja volim scenu, volim sve što se dešava na sceni. Interesovalo me, nisam znao kako to funkcioniše. Gledao sam neke sjajne glumce koji su imali nekakve monokomedije, monodrame. Milan Gutović, Zijah Sokolović, Rale Milenković, oni imaju svoje monodrame koje su... Interesovalo me to da probam to, a drugo, imao sam šta da kažem što nisam hteo, nije moglo u pozorištu. Tražilo je neku novu scenu, tražilo je neku novu formu. I onda stand-up kreće prvo tako, imate 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta. To nije uopšte lako napraviti, jer ono kad napišete nešto, mislite da je šala, to još uvijek nije šala. Šala je tak kad nekoliko puta uspe pred publikom. I kada znate da odredite tajming, kako da to gradite, kako da dođe do toga, kako da preokrenete stvar. Dakle, potrebno je vežbe pred publikom i to može malo bolno da bude, jer vi niste sigurni, a stalno probate pred publikom dok ne ispadne kako treba. Se sećavaš na prviot nastup? Da. Bio je u Domu omladine, to je bilo takmičenje. Ja se prijavio na takmičenje za stand-up i mislim da sam uzeo 3. mesto tada. Od kada najčesto crpiš inspiraciju? Pa iz svakodnevnog života, ja mislim da nas taj život nekako ume da nas napada. Znate, na primjer, reklame umeju da nas napadaju, onda ajde kako, onda šta vidimo šta sa reklamama, pa kao sam sada nešto poslednje za neku banku, snažna, stabilna, sigurna, i tako sad kažem, i onda ja to pročitam i onda nekako mozak mi radi, kao zašto sad, ovo bi trebalo da korespondira sa mnom kao potrošačem, ali ja nisam snažan, stabilan i siguran, ja sam slab, nesiguran i nestabilan. I onda sad kao, ajde kao krećemo kod toga. I možda ne bude ništa od toga, ali možda i bude nešto, neke nove reklame, kako bi bile iskrene reklame. Snažna, nestabilna i nesigurna. Kao jeste snažna banka, ali je nestabilna i vrlo nesigurna. Kao i onda svi mi se osjećamo tako. Mislim, sve su to neke tako ideje koje mogu da postanu šala i da uđu u rutinu, a ne moraju. Сега кога сме кај материјалот, колку од шегите се лични? Koliko je, izvini, ličnog materijala? Sve je lično, sve je vrlo lično. Nešto lažem da bi ukrašavam, da bi bilo zanimljivije, ali uglavnom je to moje iskustvo. Neka iskustva su iskustva mojih prijatelja koji su mi ispričali nešto kao neke neverovatne stvari koje su im se dešavale. Dakle, nešto što nalazimo da je neverovatno, da je čudno, da nas ljuti, da nas raduje, da nas sve to ulazi u priču i deli se sa publikom. Пишуваш секојдневно или спонтано, како ќе дојде? Ne, trebalo bi više da pišem, lenj sam što se toga tiče i pisanje mi vrlo teško ide, tako da uhvatim neku rutinu, pa onda pišem, pa onda prestanem, trebalo bi tu da budem disciplinovaniji. A što je poteško? Mala sala ili mal klub ili golema sala? Meni je lakše kad je velika sala. Ja sam, pošto sam glumac, igram u pozorištu dosta, prosto naviknut sam na veliku salu i meni je to, nije mi to toliko teško. Lakše mi je velika sala. Mala sala, ali eto, ja sam i uzeo da se bavim ovim da bih imao i u malim salama i ovakvo. Juče sam bio u kafiću, prekjuče isto neki kafić, sada ovde neka srednja sala, ajde da mala do srednja sala ovde u public roomu što je bila. Tako da velika sala mi je najlakša. I za kraj, po večerašното iskustvo, kako ti se čini publikата во Македонија? Publika u Makedoniji je sjajna. Bio sam u Kumanovu i u Skoplju i u Kumanovu i ovde publika sjajna.
Prosto drago mi je što brinuo sam malo zbog jezičke barijere, da li će, zato što brzo ide, stand-up brzo ide, znam da ljudi razumeju, ali da li će moći da uhvate sve to, nije bilo nikakvih problema što se toga tiče. I na kraju krajeva mi stvarno delimo nekakve prostore slične, nekakvo iskustvo, ipak slično delimo, tako da to ovde jeste moja publika. Hvala уште еднаш за убавата вечер и хвала за ова кратко интервју. Hvala vama. Kako se vama dopalo? Прекрасно, одлично. Убаво изработен материјал, публиката се гледаше дека Ili imate учествуваше. omiljenu šalu? Па сето ова со импровизација, со песните, хип-хоп изведување, Аха. тоа мене посебно ми се допадна. Dobro, dobro. Hvala vam.